laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. miɗen haani yewtude daalol jomirawo subhanahu wa ta'ala e makondiraaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon heɗen peri jomirawo subhanahu wa ta'ala yo hawrindinen e ko yiɗe ko wela. haray yewtere nden ko enen fof kafinde ko waɗi noon koko hawtude kala ko yowiti e islamu ko julɓe ɓen fof kafi. haray mi jooɗoraali yeeso ɗo yeeso moɗon wasi tawi haray miɗo ɓuri on fof jogaade gandal, ma wasi miɗo ɓuri on fof wawde haala, ma wasi miɗo ɓuri on fof andude ko haalete. ko sabu tun haa nootagol noddaandu musidɗo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki wondema no jeeya haqqe julɗo e dow julɗo siɗɗo makko si tawi o noddimo yo nootomo. ɗum noon haray ko berwano ɗum, haray koko wonden e wallidirde. inchallah haray yewtere wona nde waɗede ɗo nden hari nde waɗama hawnaaki tawa woɓɓe goo tawanoka walla haray ɓe tawa ko ɗum ɓe ɗaɓɓiri en kañum kadi yo en jooɗo haray fillitoɗen. ɗum noon yewtere nden haray nde fayti e toɓɓe tati. nde jogii toɓɓe tati. toɓɓere aranere nden ko sabu haa ndaaren nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahaabaaɓe makko ɓen ko honno ɓeeɗo wuurirno haa ɓe waawi heɓude imanu ko ɓe heɓuno, haa ɓe waawi jogaade islamu no ɓe jogorno. ƴetten ɗon ñentinirgal moƴƴal ɓerajo jomirawo subhanahu wa ta'ala no hawrindina en e golleji sifaɗi nelaaɗo sallllahu alih wa sallam e sahabaɓe mum golluno. toɓɓere ƴimmere nden haray kaka bange sonnaaɓe. ndaaren sonnaaɓe yawtunooɓe ɓen ko honno ɓe wa'anno islamu. no ɓe wa'anno islamu noon ko honɗum joomirawo subhanahu wa ta'ala yogunooɓe ka gurdan aduna ɗo haa o fodi ɓe aljanna. sabu haa sonnaaɓe meɗen ɓen kañum kadi waawa wadde ɗum ɗon ndaarorgal yeeso muɗum eto ber ko waawi kon ndaara si tawi waaway gollude sifa ko ɓen ɗon gollunoo kon mbela jooni ɓe heɓa sifa ko ɓen ɗon heɓunoo kon yo joomirawo subhanahu wa ta'ala newnam. haray toɓɓere tammere nden koko yowiti e qissa ɓenɓen ibrahim alayhi ssalam. sen nani tawhid no wowle ko e ɓeeɗo ɗum ɗo eɓɓete e ɓenɓen ibrahim alayhi ssalam. neɗɗo ko heɓi tawhidu o ko e ɓeeɗo o eɓɓete. haray ko e nder ɗiye coɓɓuli ɗo tati inchallah yewtere men nden wonɗen memude berwo ko jomirawo subhanahu wa ta'ala newi. jomirawo subhanahu wa ta'ala daari ka qur'ana makko tedduɗo ba'da a'udhu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim o wi alhaakum attakathuru hatta zurtum almaqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma alyaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويو آية قرآن دو جمر سبحانه وتعالى ويوتي دو جلب بن أوي هندم سوند آية قرآن عن جبتي قولن قرآن كمعجز وبليغ في كل زمن ومكان. قرآن توزر سائمه ما فوفا تسكى فوسي تاوي تووني janganaɓe ɓen taskike walla tawi janguɗo on no wawi feññinande wonɓe heɗade ɓen ha ɓe wawa faamude ɓe anday qur'ana toujours ko mujiza. qur'ana no jogii ko kawasa e waktu fewndiɗo fof e zamanu fewndiɗo fof. wonno jomirawo subhanahu wa ta'ala wi alhaakumu takathuru hatta zurtumul maqabir. ɗo jomirawo subhanahu wa ta'ala waɗi yewtere nden ɓe woni yewtudude ɓen jooɗiɓe yeeso makko. o wi wondema soholiri on ɓurondira.
haa yahuɗon ka gaburuji ɓeeɗo ɓe joomira subhanahu wa ta'ala wonno yewtude e ngun zamanu ɗon tawi ko ɗum ɗon wonno ka haqqille maɓɓe ko ɗum ɗon wonno ko ɓe faarorayno gooto fof gooto haalati yimɓe muɗum teddungal e laamu ko ɓen jogii e jawdi e gandal tawi on zamanu ko ɗum fewni jooni noon ndaaren enen hannde enen kadi ko honɗum wonɗen ɓurondirde e muɗum qur'ana ko ni taskorte hannde enen wona faarondirgol wi'a min baaben an ko lanɗo walla ko ganndo walla ko ɗum ɗo wonno kono hannde ko honɗum wonɗen ɓurondirde e muɗum ko fii aduna omo anndanɗaa hoore ma ko gaño gooto kala e meeɗen gooto fof gooto no haɓɓitii ƴettay aduna watta ka jiifa muɗum si tawii hannde a heɓii suudu tawa ko moto mo waɗa nder toon faalaɗa si ɗum ɗon heɓi ko oto faalaɗa si ɗum ɗon heɓike hannde kadi ko yaagol e leydi wondi tawata ɗum ɗo fof wona sabu haa ɓeydoɗa anndude joomirao subhanahu wa ta'ala ko sabu haa yeruɓe ma ɓe fewnuduɗa e zamanu ɓen hara ɓe ɓuraakima ka ɗaɓɓere aduna hara ɓe ɓurtakima si jama on tumbodiri ka yi'eede yeeso jama o ɗum noon joomirao subhanahu wa ta'ala e nde simore ɗo himo kambi mo kambani jogiiɓe sifaɗi jukkuuji ɗum noon ka lannoɗe simore ka joomirao subhanahu wa ta'ala wi ɗon summa la tus'alunna yawma idin ani na'im ɗissano ɗo ko ɗum janngirɗen simore nde ko sabu haa ndaaren nelaaɓe sahabaɓe muɓen ko honno ɓe wawno ko ɓe patron wonno ɗaɓɓugol aduna haɗino ɓe rewde Allah kaa ko wakkilanagol maɓɓe aduna waɗi si yimɓe maɓɓe lutti haa hannde jooni ko sen ndaari ɗo waawen faamude sayidna aboubacre nde nelaaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam feƴƴinno ko oɗo lontiimo aboubacre radiallahu anhu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi alaaka hoore leydi ɗo manamo naange nden fuɗi rewi e hoore muɗum nge mutoye ɓurɗo moƴƴude aboubacre nde on ɗon yawti omar lonti nde on ɗon yawti ousmane lonti nde on ɗon yawti sayidna aliya lonti jooni noon sayidna aboubacre oɗo ñande goo o jooɗi ka galle makko haa niɗɗi tawi ko ñaamete ala ɓeygure nden no weela kanko tigi himo weela o tawi kono jooɗagol makko yeeso ɓeygure nden taahi ɓe rentimo ɗon heege ngen ɓuray sattude o wii yooni himo yaltude o yaha ka sera saare haa o ɗaɓɓa henndu ɓuuɓundu e ɓernde makko mo anndi kadi ɓiɓɓe ɓen si rentamo haray hiɓe tañƴini saayi o artoy wo addoray ko ɓe ñaama o inni o yehi o jooɗi woni ɗon seeɗani tun sayidna omar ari tawimo way sayidna omar ari tawimo salmini o salmiti o wi ma alladi akhrajaka fi hadihi saa ya aba bacre o wi ko honɗum woni ndun huunde ɓuusundema haa immiɗa ka suudu ma telen e 2 heures du matin yaltuɗa arɗa ka ɓaawa hoggoɗo jooɗiɗa yo aboubacre aboubacre wiimo mi jooɗike dey haa mi tawi ñaamete ala mi ala hay hunde komi jonna ɓeygure nden mi tawi yomi bir yeeso maɓɓe ɗon hawnaaki si ɓe rentalan hara tama o maɓɓe no sembi saayi mi ari o mi addoray ko ɓe ñaama mi ara ka sera saare ɗo hara mi renta ko ɓe woni tampude kon mi heɓa henndu ɓuuɓundu seeɗa sayidna omar wimo wallahi ma ahrajani gayru dhalik o wi mi wondiri allah min kadi yaltinaalilan si wona ko wiiɗa ɗon ko oɗo kadi jooɗi ha tawi ala ñaamete dépense fof lanni ka suudu ala ko ɓiɓɓe ñaama hirtaka soƴƴanoka hirtaka joni hino nene hino ɓiɓɓe ɓe woni ɗon seena tun nela sallllahu alayhi wa sallam ari طيب الذي أخرجكما في هذه الساعة
e ko wonɗum yaltini o gonon ɗo ɗiɗo leer fewndiɗo ɗo tumbere jemma addi on e o nokkuɗo ɓeeɗo ɗiɗo ɓe sifani nelaw sallllahu alayhi wa sallam ko addi ɓe joɗɗini ɗo o wiɓe wallahi alladi la ilaha gayru ma agrajani gayru dalik nelaɗo allah on o wi min kadi mi wondiri allah mo anndanɗa hoorema reweteɗo ala nafa rewɗo on si wona kanko tun allah yaltinaali lan addinmi ka tawmi on ɗo si wona ko yaltini on ka cuuɗi moɗon ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam honno o hikkani ɓe o wi quma mai inni aron yaade sayidna aboubacre e sayidna omar inni wonti ɓaawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe naati ka saare madina ɓe yehi ka neɗɗo mo anndanɗa hoorema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko egguno makka yehi madina ngeloba ma nelaɗo waɗɗino ban kaka galle on ɗon ba jippoyno mana ko ɗon ba wayi nelaɗo sallllahu alih w sallam ko hewti madina goto fof goto no nanga tongol ngeloba ban faale naɓugol ɗum ka suudu mum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inna accitema ko waɗi noon kamba komo yamirtema ka nelaɗo sallah ka jomirawo subhanahu wa taala e yamiri kañum nelaɗo yo weeru ɗon ko ɗon ngeloba mban yahata jicco o jippo ɗum noon mba yehi e suudu wiyeteɗo abou ayoub al ansari nelaɗo sallllahu alih w sallam e sahabaɓe muɗum ɓen ɓe ɗiɗo ɓe ari ka abou ayoub jemma tawi abou ayyuba oɗo ñande wo ñande si tawi hirande defama ka makko emo wakkili ronkude hirstade kanko kono nokkay o waɗana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nden ñande ko nokkuno o mare nelaɗo ko mbay woni ha 2 heures du matin jemmini o yaali nelaɗo o ƴetti o ñaami lewru no laaɗi o yalti o yehi ka ngesa makko tamaro ka ɓaawo galle makko ɗon himo ferto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aboubacre e omar radiallahu anhuma ɓe ari ɓe salmini ay nelaɗo salmini tun abou ayyuba nani hito ko debbo on jaabi tawi abou ayyuba jippiɓe ka tamaroje mum dogi ari o wi wallahi ya rasulallah ma kunta tati fi hadihi saa o wi mi wondiri allah hiɗa andi nelaɗo wona o leerɗo wowɗa arde tawi joni kanko o maatike ko o maranno nelaɗo kon o ñaami joni goɗɗum ngo ala wata nelaɗo felmo o wi wallahi wona o leerɗo wonɗa arde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi hi wona o leerɗo mi wono arde abou ayyuba wi awa jooɗe faɗoɗonmi o yehi ka sarde makko o soppoye saldu tamaro tawi mbuyndeno toon ɓendude morno toon yorɗe no nder toon o addi o wi nelaɗo goto mon kala e suɓuɗo ko faalaɗo mbuyne no ga faalaɗo ɓendude no ga yorɗe ɗen kadi no ga nelaɗo wi hanno itta ɓendude ɗen tun adda o wi komi waɗiri ɗum nelaɗo to taw hara woɓɓe e moɗon ko mbuyne faala woɓɓe ko ɓendude woɓɓe ko yorɗe ɗum noon goto mon kala e suɓuɗo ko ɓurani ɗum inchallah kadi mi hirsanayi on o yehi o nangi dammo o addi o hirsi ɓay o hirsi ha o gayni o fecci dammol ngol e hakkude o jonni ɓeygu makko o wi nde feccere ɗo defu nde feccere ɗo juɗa kono wona yo addu hunde wotere nden ɓeeɗo de sen taske no ɓe wawno yiɗde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona yo addu hunde wotere nden ta nelaɗo wona ɗum ɗon faala debbo on defi feccere dammol ngol ndeya feccere juɗa abou ayyuba addani nelaɗo e wondiɓe mum ɓen ɓay o ɓanni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndaari feccere dammol busal goo o ambali ɗum e tayɗi ha o gayni o noddi gollowo abou ayyub o wi o naɓan ɗum fatima ɓiɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi naɓanmo ɗum ɗo ko waɗi noon waɗi balɗe ɗiɗi junngo makko me maali ñaamete ɓiɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi o naɓanmo ɓayɓe ñaami haa ɓe gayni ɓe ñaami tamaro maɓɓe on ɓe yari ndiyam ɗan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janngani ɓe o aya qur'ana ɗo thumma la tus'alunna yawma idin ani na'im o wi ayi o ñaametemo ñaamuɗon ɗo tawimo yewtudude ababacrin e omar e abou ayyub o wi o ñaametemo ñaamuɗon ɗo landataake si hiɗon hanndi e oɗo
wannun haray o ñaamiraali oɗo bonnugol ma faaragol gooto men kala no weela haa miijino si wi'ay sifa ɗum ɗo si ñaamude o wi mi wooliri on nelɗolan e goonga o ñaamete mo ñaamuɗon ɗo ko oɗo jomirawo subhanahu wa taala wi'i yawma alqiyama ma o landitoyo ɗum noon musidɓe sen ndaariɗo faalaɗo ndaarde qissa o mo wawi yaade safatu tafasir e tafsir suratu alhaqum o yiyay no windi ɗon seeɗa mum ɗum noon fi honɗum jantani on qissa ɗo andingol e wondema wona jogal jomirawo subhanahu wa taala rewrete ɗo si en taskike oɗo haray hiɗo foti hulde fi honɗum hara hawnaji ko sabu ko jogal ngal jogi ɗengal waɗi si raɓɓinɗini ɗen e dewal allah ngal hande musidɓe jul nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay waɗi balɗe kas misiide maɓɓe mana ka juulirde kamɓe ko ɗon ɓe wernata hoɓɓe ko ɗon ɓe jonnata darsuuji jeer ko ɗon tracete piiji fof kaka juulirde watte hiɓe jooɗi kamɓe ɗe sahabaɓe maɓɓe yo jomirawo subhanahu wa taala waɗi yurmede mum e maɓɓe sabu ha anden ɓeɗo dey wona alɗunoɓe e jawdi nelaw sallllahu alayhi wa sallam heeɓi koɗo laawol kisal ko laawol nelaɗo ko yiɗɗo hoɓɓe yiɗɗo teddinde hoɓɓe sabu ko kanko wi en man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir falyukrim dayfa kala e moɗon gomɗinɗo allah gomɗini ñalande dargal yo teddin koɗo makko nelaw sallllahu alayhi wa sallam o immi o yehi o naati e nder cuuɗi makko ɗin jeenayi kala ka o landi si tawi ko ñaamete no woodiga debbo on ko honɗum jaabotomo o inna wallahi ya rasulallahi ma indana illa alma hay hunde ala kamen ɗo si wona ndiyan nelaɗo feƴƴa ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arti ka juulirde o jooɗi o fewditi e sahabaɓe makko ɓen o inni ɓe man yahudu dayfa rasulillah ko hombo e moɗon wernata koɗo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam gorko goto no inne abou talha al ansari o ɓanti honndu o wima ana ya rasulallah o wi ko min wernata koɗo o ƴetti koɗo on o nangi laawol makko kanko e koɗon hiɓe yaade ka suudu ɓay ɓe ari haa ka gamal galle kanko aba talha o atti koɗo on o naatoy ka suudu o tawi toon ɓeygu makko no innde umma suleym o inni ya umma suleym indana dayfa rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam famada indaki koɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nde hewti ka men ɗo ko honɗum e ñaamete woni ka maaga adda werniren koɗo nelaɗo o inni wallahi ya aba talha ma indi illa ta'amu sibya hay e hunde ala ka an ɗo si wona ko ɓiɓɓe an ɓen ñamata ko hay hunde ala aba talha wimo nawwimihim ya umma suleym وساغنيهم حتى يناموا ثم دع الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل وي في جنبايد بين يمنابه وئتنابه مولابه دينابه هذا دانو يتا نيامته مقون أدى ورنرين دون قرن صلى الله عليه وسلم سليمي يولدون imo weƴƴinana pay koye koye imo taalanaɓe taali imo mawlaɓe haa ɓe ɗaani o ƴetti ñaamete on o addi ñaamete mo anndanɗa hoore ma yonata hay neɗɗo gooto o addi o joɗɗini nde o joɗɗini ñaamete on aba talha tawi o ñaameteɗo wawata yondeɓe ɓe tatono tawi ɓe anndi koɗo on tun jaɓata ñaamude accalɓe ɗiɗo o wi umma suleym o soondimo o wi immo yaha wawa so a moƴƴintina e neeso lampo on si a hewti ɗannina lampo on on tuma ara jooɗoɗa takko an ƴetten juuɗe meɗen ɗen naaden ka ndiyan onno ka nder miran faminanen koɗo on hiɗen ñaamude ƴetten juɗɗe waɗen ka hunnduko meɗen ƴattiten accen ñaamete on hara en nemali koɗo on tun o ñaam umma suleymi inni yehi ka lampu o famini o moƴƴintina woni neeso on o ɗannini lampo on
ko wari o jooɗi takko moodi makko ɓe naɓa juuɗe maɓɓe ɗen ka miran ɓe hoosa ɓe maɗɗo ɓe ƴattita tawa hay abbere ɓe ƴettaali koɗo on ñaami ñaamete on haa lanni o yehi kanko e Aba Talha ɓe waalo ɓay subaka on noddinaama Aba Talha immodi e koɗon ɓay ɓe yehi kam juulirde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe juuli ɓe salmini nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeƴƴiti fewtiti e sahaba ɓen o wimo ya Aba Talha fa anno fariha allahu li sani'ikum albariha jomirawo subhanahu wa ta'ala weltike golle mon ɗe golluɗen hankiɗen ya Aba Talha oye jomirawo subhanahu wa ta'ala jali golle ɗe golluɗon hankiɗe oyi hiɗa andi noon si tawi jomirawo weltanike goɗɗo ha o jalanimo o wi o lettata o ɗum noon musidɓe julɓe ndaaren ɗo ɓe sahabaɓe ɗo wona jawdi jogino jaka wona ɗum mantiɓe ka defte ha inɗe maɓɓe no heddi windade e defte no jangeede ha hande ha yawmal qiyama jaka wona ngalu jawdi wonno ɓeeɗo wona ɗaɓɓaynoɓe aduna tum wonno jaka noon neɗɗo si tawi o ala wata o wi ko fii o ala o wawata rewde Allah Allah wona jogal jawdi o rewrete ko hoolagol mo kanko jomirawo subhanahu wa ta'ala ko wi'i kon himo wawi wadde hooloɗa ko o foduma kon kadi sa waɗi ko o yamirma kon a hendoto ya ko ɗum ɗo jomirawo subhanahu wa ta'ala ko o imanu ɗo o rewrete ko imanu ɗo o rewrete yo Allah okkuyamo musidɓe julɓe Umma Sulaym oɗo himo jogii qissa o hiɗen fewtintinamo e sonnaɓe meɗen ɓen ɓe wattana yilla ko waɗi noon o wi'i wondema debbo si tawi himo faala ko lamɓe tun o jibinta si tawi himo faala kadi ko laameteɓe tun o jibinta mana ko comportement makko neeɗi ndi o jogii telen mooɗi makko ndin ko ɗon ɓiɓɓe makko ɓe waata ndaaren Umma Sulaym oɗo jikku makko on e golle makko ɗen ka islamu ha sonnaɓe meɗen ɓe wawa wadde ɗum ɗon dolokke ɓe eto berko ɓe wawi kon ɓe ndaara si tawi gurdanji ɗin sansay oɗo nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelano Makkatal Mukarrama o jaɗi nelaɗo o gomɗini nelaɗo o yewtiri ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi himo jogii ɓiɓɓe ɗiɗo goɗɗo no inne Anas bun Malik goɗɗo no inne Bara ibnu Malik tawi Bara woni mawɗon Anas woni tosokon ɓen maɓɓe no wi'e Malik ɓen maɓɓe noon kañum ko keefeero mana kanko o jaɓano gomɗinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni nde jomirawo subhanahu wa ta'ala farluno e dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fergu iwa Makka yaha Madinatul Munawwara o dogida e islamu makko Umma Sulaym e Malik moodi mum jokki nelaɗo kono noon Malik kañum fera way noon ko wiyete fergu ko iwgol e leydi sirku yaha e leydi iman tawi Umma Sulaym kañum ko sabu dandugol diina mum kanko ɗum woni ittude mo Makka naɓa Madina ko ɓawo nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o iwtiri joni noon Malik ko ɓay wakkilati sertude e debbo mum on kanko ko ɗum itti mo Makka naɓi Madina joni ɓayɓe hewti Madina aya qur'ana jippi wondema beere harminama nde o aya qur'ana ɗo jippi Malik o wi ya Umma Sulaym inna sahibati hada harrama alhamr wa ana la asbiru ani alhamr o wi o wondiɗɗo maɗo o mo hooliɗa gomɗinɗa ɗo dey o harmini beere te min mi wawata muññade haram yarani beere
joni ndaaru no wuuridiɗa e ɓiɓɓe maɓe minni yehi oɗo o ƴetti dunduji makko o huccitiri Sam telen siri to hande. Umma Sulaym ne jogii boobo kecco no wiye Anas e koto makko Bara on ɗon jandi. joni ala hay goto ko wallamo sabu gomɗingol makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, sabu ko ɓeere harmina ko o hooli ɗum o jaɓi moodi makko seeri mo accidimo e ɓe ɓiɓɓe ɗo ko nangi lawol makko o yehi. joni noon ko honno o watta o ala koto, o ala moodi, o ala bappa Madinatul Munawwara ɗon ko islam o hooli o iwi ka yimɓe makko o jokkinela sallllahu alayhi wa sallam o yehi Madina. ko honno o watta o ñammina ɓe ɓiɓɓe makko. nelaw sallllahu alayhi wa sallama ɓe inni en wondema ɓerɗe jiyaɓe ɓen fof ko hakkude kolli jomirawo subhanahu wa taala ɗin ɗiɗi woni. jomirawo no yiltira ɓerɗe ɗen no faalira. nde ɗum wanno ɓerɗe sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗen fof fewtiti e o debbo gooto kala tawi no yelade yo taw hara ko kañum resi o debbo ɗo. tawi jomirawo subhanahu wa taala kanko no woodi ko o faandi ko jeyda e ko ɓeeɗo faalaka. tawi keefeero gooto no Madinatul Munawwara woni omo haaluɗen inde mum naani mo inne Aba Talha. oɗo kadi immoyi ari wi'i no faala debbo. nde o feññini faale makko debbo on kañum no andi tampere keeferaagu, no andi mette kuye keeferaagu, sabu ko keefeero jombunomo seeri mo accitimo e ɓe ɓiɓɓe ɗo yehi. o wi o ya Aba Talha, si tawi hiɗa faalami wona debbo ma, min kadi miɗo faalaya woni julɗo. turiduni zawja uriduka musliman. si tawi tun hiɗa faalami woni debbo ma, min miɗo faalaya woni julɗo. mana sa jaɓi wonde julɗo a naati islam, a waɗi sartiji ko islamu landi ko julɗo timmuɗo, a woni e nder islam, haray min mi woni ɓeyguma. ko ɗum woni teñagon, ko ɗum woni sartu dewgal angal. ndaarede o wiyali ko si tawi a ne'anaylan koyɗo fay haray wona enen jibbindini ɓe, wona yo a wikko ɓeeɗo. o wiyali ko ya wallan holtinani na honnami Madina ɗo ma naftami ka musidɓe an ɓen Makka, ma ko ya darnanan suudu, ma ko ya soodanan moto. sartiji ɗi watten hande kanko o wiyali ɗo. o wi siɗa faalami wona ɓeyguma ko ya woni islam, ko ya woni julɗo. Aba Talha ɗon dari ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. oɗo sabu faale debbo on, sartiji ɗi debbo on jonni ɗin, tawde mo faala yo debbo on wonu ɓeygu makko, o gomɗini ɗon Allah, o gomɗini ɗon nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. heɗe ɓaawo o naati islam o gomɗini Allah, o gomɗini nelaɗo ko honɗin jomirawo subhanahu wa ta'ala yoɓirimo. garen sonnaji on jihadi mo waɗi o. Umma Sulaym ɓe ɓiɓɓe makko ɗo ɗiɗo ɓurɗo wonde boobo on woni Anas e suumaye. o yehi o yiidi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o inni ko ayyo nelaɗo, o ɓiɗɗo an ɗo mi faalaka yo won tayer, mi faalaka yo wonu menuisier, mi faalaka yo wonu hay e hunde si wona yo wonu gollowo maɗa, o wona e ley yamirore maɗa. miɗo torima du'anolam, toranonammo Allah. nela sallllahu alayhi wa sallam no hoori. o wi mi oktimamo yo wonu gollowo ma, miɗo torima toranolan Allah, yo Allah waɗu barke e makko. nela sallllahu alayhi wa sallam no hoori fewti juuɗe, fonti juuɗe muɗum fewti e jomirawo subhanahu wa ta'ala. o wi ya rab as'aluka min fadlika al-azim an tarzuqa hadha al-walada malan kathiran mubaraka wa awladan kathirin wa atil umrah waghfir dhanba. du'aji nayi.
o yan Allah jon teddungal miɗo torima arsiku o boobo ɗo jawdi ɗuuɗu ndi waɗandi barke hokkoramo ɓiɓɓe heewɓe waɗaɓe barke jonna gurdam makko yafanoɗamo bakkatu makko musidɓe julɓe kala ko julɗo ɗaɓɓata kon ka aduna ɗo e ka laafara fof ko hakkunde ɗe toɓɓe ɗo nayi neraw sallllahu alih wa sallam towani ɗum ɗo Anas bun Malik. Anas oɗo Allah okkimo jawdi haa tawi yeruɓe makko fof Madinatul Munawwara ko kanko ɓuri ɗum jogade jawdi. Allah okkorimo ɓiɓɓe iwɓe ka keeti makko 120 e jowo hakkude gorko e debbo ɓeeɗo taaniraaɓe walla jaatiraɓe tawaka e makko bi da'wati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. Allah okkori Anas oɗo zarde mo anndanɗa hoore ma e nder hitaande nden o rima e laaɓi 2. Allah wurnimo duuɓi 93 imo wuuri du'anira sallllahu alayhi wa sallam o yinene makko o yinene ko ɗaɓɓanta ɓiɗɗo kon o wiyaali ɓe o ɓiɗɗo an ɗo wurnananmo joomirawo newnanami no mi heɓira kaydiji makko o wona professeur ma ɗum ɗo ma o yaha Amérique ma o yaha ɗo ko o wi tun nelaɗo yo toranoma Allah yo waɗu barke ɓiɗɗo nelaɗo toranimo ɗi konnguɗi ɗo 4 musidɓe julɓe yo Allah arsiku neniraɓe meɗen ɓen e bandiraɓe meɗen e sonnaɓe meɗen ɓen heɓude jikkuji sifaɗi jikkuji ɗe sonnaɓe ɗo ko waɗi noon si tawi ɗum ɗon heɓike ko nene woni école ɓiɗɗo ko nene woni école ɓiɗɗo ko nene jannata ɓiɗɗo ko nene ɗaɓɓanta ɓiɗɗo barkika baaba muɗum ɗum noon yo Allah okku en sonnaɓe meɗen ɓen arsika ɓe faamude o arsika ɓe nandude e Umma Suleymi tawa du'a ko ɓe du'anto ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kon barki ko ɓe ɗaɓɓanta ɓiɓɓe maɓɓe ɓen harawanayo ɓe faamu ko si neɗɗo darli suudu ma o soodi oto ma o yehi Europe ko ɗo woni o waɗama barki wonayo taw hara si ɓiɗɗo maɓɓe woni janngowo Qur'ana ɓe inna an ko ɗum ɗon tun jokkuɗa a anday si tawi ɗum ɗon no wurna. Umma Suleymi oɗo woni Anas oɗo o wi mi gollani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama duuɓi 10 nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama meeɗa landade komi waɗali kon ko honɗum haɗi mi waɗa o meeɗa wiide kadi komi waɗi kon ko fi honɗum mi waɗani. Anas bun Malik. ɗum noon Umma Suleymi oɗo Allah arsikimo ɓiɗɗo o jibinani Aba Talha joomirawo fuɗɗike yoɓude Aba Talha e Umma Suleymi moƴƴere maɓɓe nden ko waɗi noon ko sabu makko ɓe resindiri oɗo ɓiɗɗo Aba Talha ko yiɗimo kon sifa mum ala ko yiɗimo kon sifa mum ala ko waɗi noon ko o naati Islam sabu o jombinene oɗo ko oɗo yummira on attimo jibinande Aba Talha tawi himme makko fof kala ka jihaadi wiya Aba Talha ko numéro 1 windoytoɗo yagol jihaadi wona lewru lebbi 2 lebbi 6 tawa Aba Talha hewtitani ka suudu mum tahimo harahimo e muskilaji mofte ɗen ñande go Aba Talha yehi jihaadi o ɓiɗɗo makko faati e ɓaawo makko ɗo ko sabu ha ndaaren sonnaɓe meɗen ɓen goto kala ndaara imanu muɗum on e imanu o sonnajo wiyeteɗo Umma Suleymi ko honno sino fota e si tawi siwa feppude ɓay o boobo faatike Umma Suleymi honɗum waɗi o jippini boobo on ka danki o weƴƴiti gatal ka leydi o wallinimo o ɓortimo coñciɗi o ɓorninoɗi coñciɗi boobo on faatudini o ɓortiɗi ha laaɓi
o suddi mo wudere o suumi o fewtini koyɗe pay kunkun funnaange hoore nden hirnaange o wallinimo haa moƴƴi o ndaari coñci ɓurɗi labeede e coñci makko o ɓorni o sunni cuuraayi ka nder suudu o waɗi hoore makko wasi tawi ko nden ñannde o jomba o addaka moodi makko moodi makko arti jihaadi nden ñannde ɓay o yii moodi makko o wullaali o ɗeñƴaaki fii boobo makko on no faati sakko haa o taƴa ɓernde moodi makko o labinori yeeso moodi makko wasi tawi ko nden ñannde o tigga o addaaɗo te fure no waali ka nder suudu o yehi o addi ndiyan gorko o looti o addi ñiiri o ɓanni o addi maafe o jooɗi takko moodi makko haa on gayni ñaamude tawi himo fijiramo mo yewtamo welɗi o meeɗa nattirde haqqille moodi makko ɗen telen ka boobo waalagol hewti ɓe waali ɓayɓe waali ka haa woni saayi Aba Talha welti o wi ene honto boobo meɗen o woni Umma Sulaymimo ya Aba Talha ko holɗum annduɗaa e yimɓe si tawii ɓe yehino ɓe luɓike goɗɗum ka kawtal luɓanooɗo on arii ƴantii ko luɓaa kon ko honɗum wi'uɗaa Aba Talha wi mi wiyaali hay e huunde si wonaa luɓinooɗo o yo jonnitoy ko o luɓii kon o wi Aba Talha ɗaɓɓir ɓiɗɗo ma on baraji ka joomiraawo subhanahu wa taala Allah ƴettitiimo wimo ɗaɓɓir mo baraji ka joomiraawo subhanahu wa taala Allah ƴettitii boobo meɗen so hino mo ka o waani Aba Talha seytini o inni am mi artay jihaad yi'aami paranoɗaami ɓannanaami mi ñaama waɗanaami kala ko mi faalaa ɗoftoɗaami ka danki yiiɓen e mbalmi accaa haa mi waɗa ko mi faalaa fof mi itta tuyon e maaɗa haa mi ƴeena yeetoɗaami kadi wonde ɓiɗɗan on maayi o yehi ɗaɓɓirmo baraji ka joomiraawo subhanahu wa taala joomiraawo halfinno en o ƴettiti sabu ko ɗum o wiimo si tawii woni goɗɗo luɓi mana luɓike huunde haa a gayni mo luɓinoɗaa on aritanii ko luɓiɗaa kon ko honɗum wiiɗaa Aba Talha kondani ɗo hoore mo o wi ko ya jonnito ko luɓinoɗaa kon ɗum noon o wiima awa ko Allah luɓuno en ɓiɗɗo joomiraawo subhanahu wa taala ƴettiti Aba Talha no seytiniri ni o immi o yehi ka Nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o sifaniimo o debbo ɗo ko waɗi ko Nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam welti haa moosi o wi barakallahu lakuma fi tilkuma alleyla o wi torke joomiraawo subhanahu wa taala yo Allah waɗan on barki e ngal yiidingal mon e ndimbalndi ndi waaloduno ɗon ɗon on jemma ɗo joomiraawo subhanahu wa taala arsiki Umma Sulaym ɓiɓɓe 10 worɓe ɓeeɗo fof ɓe waɗi jihaadi fi sabilillah ɓeeɗo fof ɓe heɓi shahada kadi fi sabilillah o yi debbo julɗo no wa'ata yo gooto men kala imagini o eɓɓa o maandina siko kanko jooni moodi makko no yaanooɗo voyage o arta tawa boobo makko on no faati hay si tawii hara moodi makko ko ajame ɗo yehi arta tiitiiɗe tawa boobo on no faati est ce que ko o debbo ɗo waɗi ko kanko imo waawi waɗde ɗum est ce que himo waawi foolude wonki makko kin hara o taƴaali ɓernde moodi makko ɓeeɗo sonnaaɓe so yii fii maɓɓe no winda e taariha no janngi e janngetele kadi haa qiyamu sa'a wonaa imanu seeɗa ɓe jogino ko ɗum waɗi si ɓe wii sonnaajo si tawii ɗum woni o feeway o wona ka o woni ɗon o wona sonnaajo ko o wi'a sonnaajo kon ɓe wii sifaaji 7 ko maaɗi timmaka makko sifaaji 7 maaɗi timmaka makko ɓe wii wo goo o fina law astahfirullah maana kanko debbo o ŋuŋa law o defa law o fina law o fitta
o newo o deƴƴa o deeƴa ko maaɗi jeetati ɗi timma e makko si tawi o wona sonnaajo wi'aaɗo. wonnon si tawi himme ma woni e faalaaka yo moodi ma artu golle tawa ñaamaali a defay law ko waɗi noon so a defi lawɗa felliti saa e moodi ma ari o wona ñaamete o mo tardirta simo weelano haray ko haa o naata ka suudu ma hiɗa anndi ñaamete on gasi o aray o ñaama. si tawi a faalaaka moodi ma seytinane ka mbalndi ko haysi a ŋoŋaali a ŋoŋintinto law hiɗa anndi si tawi haaju moodi ma no e maaɗa kaka mbalndi. si tawi a faalaaka kawtal ngal fele moodi ma seytinani ɓiɓɓe maaɗe woowa dugulalaagal e juuɗe maaɗa a immoto law ndaara kala ko feewa e suudu ndun ka salon haa ka yaasi ko kaani kon fof labina. ko waɗi noon yummiraawo gooto arab nde ɓiɗɗo mum on jombano nde o fokkituno ka moodi makko o inni mo heɗo mi wasiyo ma taw o inni mino yeetoma piijilan o wi googo wata jaɓu yiitere moodi ma nde yana e masina kala ba yo taw hara kala moodi ma si o udditi yiitere o ndaarima tun koko welatamo yiyata wata jaɓu tuunude wata jaɓu saltudude wata jaɓu ñooge wona takko ma wata jaɓu kala ko kaani wona takko ma aran ndu nder suudu ma ndu fitta suudu ma ndu weƴƴita danki maki laɓɓina salon ma on wiƴƴe fitta yaasi o wi wata o heɓu henndu kadi iwrayndu e masina henndu uurundu ɗum noon on tigi fina law fitta woncita takko muɗum ko ɗum waɗi si fulɓe fuuta ɓen no wi wo beteji juhataki si ɗum waɗi debbo si o wona e debbo o wonata ɗuɗuɗo haala o wona e neɗɗo deƴƴuɗo ko waɗi noon hikma koye nder deƴƴere woni wonnoon neɗɗo si tawi heewi haala ko hasi kon si jooɗama o heɓata goonga sabu ko o haanuno wowlude e saayiji aroyoji kanko hawja e wowla ɗum jooni si ɗin saayiji hewti tawa ala ko o wowla sina fillitagol ko wowluno ko ɗum noon o wona aaden deƴƴuɗo o wona aaden deeɗiɗo jomira subhanahu wa taala o wi sonnaɓe ɓen wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruya aljahiliyati l ula nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo ari e gissa wondema kanat innisa'u fi zamanin la yakhrujna illa fi salasa marrat ɓeeɗo sonnaɓe moƴƴunoɓe ɓen arino e zamanu tawi ɓeeɗo fewndu sonnaɓe moƴƴunoɓe ɓen ɓe wonɓe yewtude fii muɗum ɓe faala ɓen yo sonnaɓe meɗen nanduɓen o wi ɓeeɗo ɓe yaltatano si wona laaɓiji tati ɓe wi yo allah yurme on zaman almarratu l'ula min bayti abiha ila bayti zawjiha laawol aranol ngol woni laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal nela sallllahu alayhi wa sallam no wi en la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq tagaɗo duwaka hana ɗoftade tagaɗo ɗimmo muɗum e woogugol taguɗo ɓew ɗum noon ma dama moodi ma wana wookugol allah wana wookugol nelaɗo o yamirma ko ya ɗofto ko ya neo ko moodi ma yamirma kon waɗa ko haɗuma kon acca nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi iffu ta iffa nisaakum nefine rewɓe moɗon ɓen nefino birru walidikum tabarrukum abna'akum ɗigga mon e baaɓe ay moɗon ɓiɓɓe moɗon ɓen kañum kadi ɗigganaw jaka noon needi ndin ko ɗo woni si tawi tun an gorko on a nefinike e waɗugol zina e jaatagol yaha droite e gauche allah arsikete sonnajo kadi nefiniɗo jaatede taw o jaɓata jaatede waɗi noon jomirawo wi en to e suratu nour o wi sinowo ko sinowo tun tiggata ɗum
mana debbo yiilotoɗo heɓata moodi sina gorko noddowo rewɓe tun walla gorko noddowo rewɓe o heɓata debbo sina noddeteɗo tun ɗum noon nebbo on ko ma o ne'o o hikka ɗon kadi o newano moodi makko so nani neware wi'ama needi wi'ama neware nden ka mbaldi newanoɗa moodi ma tawa saayi haaju makko yani e ma o an hiɗa hetti musidɓe julɓe hara yo jomirawo ɓeyde e yurmede wiiɗen ɗiɗo jeetati ko maaɗi timma e debbo on si tawi o waawi sifeede jikkuuji ɗi debbo moƴƴo siforte yo Allah arsikuye honɗum woni ɗum o defa law wiiɗen o ŋuŋa law o fina law o fitta o deƴƴa o deeƴa o ne'o ɗiɗo jeetati ko maaɗi timma yo Allah newnan inni timma e banndiraaɓe meeɗen ɓen e ɓe nguuli meeɗen ɗi ko waɗi noon si tawii ɗeeɗo feewi ɗum inchallah ko haray ko ɗo aduna on woni ko feewata ko waɗi si tawii en ndaari jooni la qaddar allah hannde si tawii worɓe aduna on ɓen fof ala sabilil misal wata Allah hoddir si worɓe ɓen fof nanngaama waraama hannde sonnaaɓe ɓen fof hedduke est ce que aduna on lanniray fii ɗum aduna on lannata waɗ noon haray no woodi sonnaaɓe sowiide ɓeeɗo ɓe jibinayi worɓe woɓɓe jibina rewɓe ɓeeɗo kadi fuɗɗito aduna o kono wata Allah hoddir wiide si tawi sonnaaɓe ɓen fof hannde hara on sewtinaali ko misal wonɗen waɗde ɓe nanngaama ɓe waraama worɓe ɓen hay gooto memaaka haray aduna on lanni ɗo anndeten qiima debbo ka ngurdan aduna jaka debbo ko matum o jogoo ɗi jikkuuji debbo no haani jaɓude wonde debbo o annda kanko wona yo ɗoffor moodi makko sabu moodi makko no waɗandemo condition ji ɗin fuu ko yo ɗoftor sabu Allah taƴimo waɗimo debbo ko ɗoftotoɗo tun woni ko o gorko ɗo o wondi o woni arsike makko lanni e juuɗe on ɗon gorko goo ƴettimoyo kanko ko ɗoftotoɗo tun tawimo jogii ɗum ka anni e makko so o jogike o décision ɗo o jogike ɗo imanu ɗo o tampata ko waɗi noon kanko haraynimo anndi ko ɗoftotoɗo tun ko yamirteɗo tun ko haanuɗo deƴƴude ko haanuɗo deeƴude ko haanuɗo ne'aade ko haanuɗo newaade o annda condition ji makko ɗin o daroɗo hara a wiyaali an a ɗoftoto moodi ma ka mbaldi sabu himo waɗandema ko faalɗa ko ñande o waɗanaalima ko faalaɗa ko o wo si Allah jaɓi nden ñande so ɗaɓɓima maldi o heɓatama haray feewaali ko waɗi noon haray an ko coggu ko wonma waɗande ko wonɗamo yoɓude wona roluma on wonɗa suude gorko kadi wona yaawi a dankora e debbo ma on fii an himo ɗoftima par ce que ko an immino watti paɗal ma yehi haka mawɓe makko wiiɗa hiɗa faala ɓe landima siɗa wawi wiiɗa hi ɓe landima suudu e sunture jonnuɗa ɗon wona yo arkama wiya ɓay o ɗoftakima a waɗantama ko faala ko haray a wonaali ka gorko moƴƴo haani wonde ɗo sabu ko an toroyi addi ino waawi condition ji ko haaliɗa wadde kon waɗan moɗi haaɗi timma jomira subhanahu wa ta'ala wawa faamude tun ko nangitirayma an gorko on ko haqqeji ɗi duwaɗa waɗande debbo mana haqqeji debbo fayiɗima ronkuɗa wadde ɗi o nangitiroytama haqqeji maɗi debbo on salima waɗande ɗi an kadi debbo anda haqqeji ma e dow moodi ma si o waɗali ɗi Allah nangitirtama ɗum Allah ko nangitiroyma ko haqqeji moodi ma fayiɗima ronkuɗa wadde ɗi wannon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi en wondema debbo si tawi woni moodi makko ɗaɓɓirimo yo arka mbaldi makko jemma o salike o wi malaika e kala ko woni ka hoore leydi ɗo o waala e huɗude o debbo ɗo ha weete ɗum noon ko fota wattanede hillani musidɓe bandiraɓe wawon faamude goto fof no jogii haqqeji muɗum amma to no timminira haqqeji moodi maɗi haqqeji maɗin teleng e makko wuri wata maako si tawi o yejjito andin timmu
wata mawnintino wiya a wolata ma a torota ko de andin timmo kono noon maako an fii haqqeji makko fawiɗima ɗin ɗo si tawi ɗum ɗo woni tun jomira subhanahu wa taala o yiya joni dalika jomira subhanahu wa taala dalika qur'anul karim inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim si tawi woniri ni tun o yiya joni sal si tawi rewɓe meɗen ɓe ɓe jagii wonde ka nder cuuɗi ɓe neya ɓiɓɓe ɓen ɓe suwa roluji ɗi ɓe haani suuɗe ɗin ka nder cuuɗi worɓe ɓen woni ka yaasi ɓe waɗi ko ɓe haani wadde ko jomira subhanahu wa taala sansay gurdam meɗen ɗen jooni kono si tawi sonnajo an ko si annintinta moodi ma tun ko si tawi haray TV5 rewiɗon acci kaydi ha awaɗe ɓe a rewiɗo haray alhaji ɓe accuno ɗo kaydi ndin haray si yoɓaka de ɓe kambi haray kuppete aw ko ɗum ɗon ma fimma wata kuppe walla piiji ko woni ko anndanɗa hoore ma ko naftorta kon tun an ko ɗum ɗo woni haaju ma si dépense manki ko piiro kono noon a janngaali darsu diina a ño'anaaka jilbab a faaminaaka islam an ɗum ɗo sonkintama e moodi ma haray wattal ñillatoy ko waɗi noon aduna ko ko rentuɗen ɗo musidɓe julɓe duumotaako sinno duumotono enen ɗo en heɓatano ko waɗi woodino arɓe ka aduna ɗo atti en enen ɗum ɗon duumotaako jaka gooto fof gooto ko saa'i mum ɗon si tawi feƴƴi tun haray feƴƴi ko ɗum annduɓe ɓe wii wo aduna ko lowe tati a jibinte ara ka aduna ɗo tawa lowre goo remanoma haa gasi no heddi ɗiɗi ko wakkiliɗa fof an kadi ko wootere remata ko tinniɗa o ko wiiɗa hiɗa reere ɗi mayɗa wakkili o acceɗo wootere nde remaka ɗum noon ɗum ɗo koko fota taskede gooto fof gooto o wakkilo darano haqqeji muɗum ɗin wata ndaaru an ko lannata kon tun jokkaɗo en wowlino ɗo e yewtere meɗen wondema en wiyaali ɗo TV5 ma télévision en wiyaali no harmi télévision ko laɗiki anndanɗa hoore ma ko belɗe ɗiɗi si tawi a hettiri ka jagii ɗon dago moƴƴa haa feewa si tawi a nawri ka harmi ɗon harma kañum kadi ñaama yorko e hecco ko wayi noon si tawi ko islamu jannginte toon ko wi diina haalete toon an a jooɗoto 220 ɗo ko watta lagine ko watta sénégal ko watta haa e leyɗe Europe ɗen an a yiyata annda konno islamu ni développirde toon allah arsikima télévision jooni ɗa ndaarde yiya ko honno juuɗe ɗen tinnori koni hajjirte koni juulirte ko ɗum wona holleede machallah ko nafoore moolanade wonande julɓeɓe kono si tawi tun ka télévision ko modèle ji ɗi anndanɗa hoore ma ko neɗɗo wawataɗi ndaarde ko ɗum holleteɗo ko sina hollete nder to ka anndanɗa hoore ma ko ɓurodiral si aduna tun hollete wawa andude tammo ƴettuɗa jooɗiɗa hiɗa ndaaride ɗum ɗo oɗo tan wona baraji wona moƴƴere ruttata e hoore ma yawmal qiyama wawa andude o tan ɗo yawmal qiyama a jooɗoto yeeso joomirawo ma daroyoɗa yeeso joomirawo nilsa ko waɗi noon kala waktu feƴƴirɗo neɗɗo tawi a jantaki inde allah ala ko waɗɗa fi allah e nder waktu on yawmal qiyama o wonto yay nilse hoore on ti iɗen mari hen seede laaɓol ndaare neɗɗo sino naatde e nder hurgo jooni siɗa naatude attoɗa naada koyngal ma nanal ngal tawa adi ayude ɗo a wiino bisimillah allahuma inni audu bika min alkufri walkabais mi mooloma allah e saytaneji gori e dey naada nanal ma ngal naata fi honɗo wiirɗa ɗum ko waɗi ka nder duusu ton ko seytane woni ton ko ɗum waɗi musidɓe julɓe no harmina nde neɗɗo haalata e nder hurgo ɗum kadi rentoɗen ɗum moƴƴa goɗɗo naata e ɗo lootagol jooni téléphone sona tun sa rentaki wiya kaari jan kaari o wiyama naaka hurgo ƴettonan ɗon miɗo lootade ma miɗo arde koko harmini ɗum wattaki ko waɗi noon ka nder hurgo ton malaika jokkata on tigi te jomira subhanahu wa taala no immini malaikaɓe no jokki en fii ndaarugol golleji meɗen ɗin bi dalil jomira subhanahu wa taala inna alaykum la hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun allah wi no dow moɗon onon ɓe ɓiɓɓe adama enen ɗo fof goto kala e meɗen no jokkimo
tedduɓe windoɓe mana windoɓe tedduɓe ɓe tooñata te hiɓe anndi ko golleten kon kañum kadi koɓe yamira kon kadi ko ɗum ɓe watta ɗum noon gooto fof e meeɗen yo anndu no wondi e ɓe malaikaɓe ɓeeɗo ko nokkeeli seeɗa accanta bani adama heɗɗaako ka neɗɗo naati ka nder hurgo malaika huccey to potto heranamo yiitere kono malaika kañum ndaarata awra geɗɗo ɓe ndaarata ndaarugol awra neɗɗo hiɓe harmini ɗum ɓe ndaarata ɓe uggino to ɗum noon si tawi a wooli hiɗa lootaade ma hiɗa wonti alaa ɗiɗa ka nder hurgo ma hiɗa yehi ka nder duusu a wooli ɓe sikkay a gayni ko waɗi joomiraawo ɓe yamiri ɓe kala konngol ngol woolɗaa ko ɓe wini ɓe ɓanto si ɓe yii awra ma on tum ɓe huɗete ɓeeɗo le si huɗi neɗɗo tum kuddi ndin jaaboto ko waɗi kamɓe ɓe ñaamata ko luuga musidɗo ɗum noon neɗɗo ko formellement interdit haarugol e nder hurgo woni ko gorko woni ko debbo nde hiɗa yalta sa gayni huntude haaji ma foti ko hurgo jano ma ko toso ko foti a loototono tum woni nde hiɗa yalta koyngal ma ñaamal attotoɗa yaltinde wiya honɗum wiya gufranaka wiya yaafuye ma allah mi ɗaɓɓirima yaafuye est ce que a tooñi allah a tooñaali allah kono ko hunde fotuɗe wattande yilla ko kun tan hun kun wonɗa ka nder hurgo hiɗa lootaade hiɗa haɗa wowlugol nder ton hiɗa haɗa jantagol inde allah ɓay ko seytane woni nder ton o tan ɗo siko miniti ɗiɗi siko miniti tati ko miniti joyi waɗɗa ton a jantaki inde allah ko oɗo tan mo waɗɗa a jantaki inde allah ka yaltugol o toroɗa jomirawo a torike mo yaafuye ko waɗɗa ɗi leerji ɗi minitaji ɗo tati ma joyi a jantaki inde makko musidɓe julɓe sey goɗɗo naati e hurgo waɗi miniti ɗiɗi o torike allah yaafuye yo yaafanoma ko jantaki inde makko e nder ɗi minitaji ɗiɗi ko honɗum annduɗon e neɗɗo mo anndanɗa hoore ma jooɗi ke ñallal fof jantaki inde allah walla e nder gurdam mum ko hara jantaki inde allah gandal ɓe wi woɗɗa wirni a taskoto miniti ɗiɗi naata waɗa ka hurgo yalta wiya allah mi torikema yaafuye yaafanolan komi waɗi minitaji ɗiɗi mi jantaki inde maako joni am hoɓɓina télévision jeeso ma ndaara amoɓe ɗo ha 1 heure du matin walla ndaara waɗoɓe ɗo mis no ɓoori haalaade ha 1 heure du matin kala no émission on juutiri a haaɓata pelleta a jantata ko ɗo inde allah ndaara noon minitaji ɗiɗi ɗi waɗɗa ka duusi ɗin a yalta tum wiiɗa allah mi torike ma ya yaafanolan komi waɗi minute ɗiɗi mi jantaki inde maako musidɓe julɓe taskoɗen ɗo ndaari islamu ko wiya ko wona ka haala ko ma gollitira seeɗa ko annduɗa ko wona ya yow wiya ɓay min mi annda boy mi ala gollitirde ha mi annda boy gooto fof ko ber ko anndi kon o gollata ko ɗum o yoɓete ko ber ko anndi o weltindi kon kadi ko ɗum o nangiroyte ɗum noon musidɓe julɓe yo allah arsuku en faamude yo allah arsuku en heɓude cuucal gollitiren seeɗa ko annduɗen ko ɗum noon needi ɗe ngureji meɗen ne juuɗe sonnaɓe meɗen ɓen musidɓe julɓe anden kadi hiɗe weltindi hunde wotere nde anndanɗa hoore ma ndeɗo ko nde hana weltindade ko waɗi noon en fof en heɓay sattede jomira subhanahu wa ta'ala no jonni en téléphone honɗo woni on téléphone ko nde julde nde juulete ko on ɗo woni téléphone hakkude jiyaɗo on e jomira subhanahu wa ta'ala bi dalil nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki إذا وقف العبد بين يدي الله ورفع يديه قائلا الله أكبر نصب الله وجهه إليه إذا التفت العبد يمينا أو شمالا يقول له رب العزة يا عبدي أهناك من هو أفضل مني حتى تنظر إليه وتدعني wosi ɗay jiyaade darike yeeso jomirawo ɓanti juuɗe mum nde wi allahu akbar allah yilta yeeso mum gon kisan fewtina e jiyaaɗon ndaaram si tawi an e welsindaare ma angal faamugol ma qimatu ko wonɗa wadde kon teddungal julde e considération julde ka jomirawo subhanahu wa taala a faamaali ɗum ha a yeƴƴitorinano ma ñaamo ka nder juldema ɓayayey woɓɓe men no juula hara no sooda liƴƴi woɓɓe men no juula no ŋaaño no moƴƴintina dolokkaaji no waɗa muuve manji no ŋaaño
ɗum ɗo fof no waɗa ka julde meɗen so yimi sooda liƴƴi mi yiyimi goɗɗo no juulude yeewo liƴƴi an rewi yeeso makko mimo wowimo soodande o waɗimo ni on ari o ɓaaƴi jolila subhanahu wa taala inni o khalaqa al insana wa allamahu lbayan allah a tagi neɗɗo on o andinimo kadi ko honno feññinirte piiji ɗum hara haalaali kono feññina ko faalɗako o yardi e paaniwal liƴƴi ngal o waɗimo ni on ari dari himo juulde o ƴetti lingi tosoki o waɗimo ni o anndi o nangin ɗon o wallini gin ɗon o ƴetti jani o ya waɗimo ni o amma liggi ha moƴƴi o wallini ɗon o continue yaadu makko o artoy o arani mbuuɗi makko ɗi musidɓe est ce que oɗo soodal no juuluɓe alladi khalaqa al insana wa allamahu lbayan no woodi piiji ɗi yewtata tawa a haaliraali hunnduko maako ɗum no musidɓe julɓe angal fonkogol meɗen julde ndaaren julde ɓe sahabaɓe ɓe yewtuɗen fii mum ɗo ɓeeɗo ko haa honto julde wonannooɓe défense julde wonannooɓe hoolaare julde wonannooɓe deeƴere neɗɗo gooto ko julaajo wonnooɗo yiilaade hakkunde makka e basora woni irak ñande goo o ƴetti marchandise makko o wi makka o yehi irak o yeeyoyi haa o gayni o soodi neldaari ɗiɗɗe maɓɓe e njooɓa makko ka laawol o waɗɗi puccu makko o fukkiti artugo on tuma tawi oto ala avion ala tumi o yaha e puccu makko yehi haa tumbere jemma no ñiɗɗiti o ari haa e nokkuure tun tawi bandiru no sakkino no ƴawi e leggal ka takko laawol no hewtirnoɗon o ya hocci ka leggal cikki ka leydi yeeso makko dari o wii mi warete la aqtulannak o wii mi warete tun o yawi fi wonɗum warirtan mi tooñaalima mi yennaama mi wi'aalima hay e hunde ko honɗum walirtan o yawi urin wata e pose quel question walla hula a daɗata kono noon suɓa ko honɗum e mayde faalaɗa ware tawi himo jogii laɓi himo jogii finkaari himo jogii ndagaaje himo jogii kaafo oy kala ko faalaɗa ɗo siko ndagawal faalaɗa mi tufire siko finkaari faalaɗa mi soppire si tawi kañum kadi ko teelirde faalaɗa mi soppire ma ko laɓi mi tufire kala ko faalaɗa kono a hisata o yawi mi torike ma jaɓu kala marchandise komi jogii e hoore jaɓu puccu an ngun ɓortan conci an nin accanami lincin komi suuɗira awran on ko waɗi miɗo mari pay koye ka suudu habbi koye artugol angol wata waran fi honɗum waranta o yawimo a hisata ɗum no jiyaɗo allah o wimo tawde woni kono woniri mi hisata miɗo torima newnananmi golle hunde wotere o yawimo wowlu hunde nde o wi miɗo torima ɗo yomi maayu ɗo ya waran newnanan mi juula darɗe ɗiɗi ballirndu wimo laka dalik mi newnanima juul kiɗa faala juula e ha wiyata kono a hisata ndaaren ɗo julde ko honɗum nafata jiyaɗo allah on fewti funnaange o towni juuɗe makko ɗen o wi allahu akbar o juuli darde ɗiɗi ka darde sakkitorde ɓay o yehi sujud o noddi jomirawo subhanahu wa taala o lansi numéro téléphone o heɗite numéro mo waɗi o mo compose o wi ya wadud ya wadud ya sal batsi shadid ya fa'alu lima yurid ya man mala'a nurahu arkana arshih ya sal batsi shadid ya mughithu aghithni يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني لا بتقص فصلى أوي كو أيو جدام كو أيو هولو رادام كو أوودو فابا دي ما فيدو ستوي نديما كو أن يبندو أرسي مودو هون أنورا مودو هون كو أن جون نانغان دي ساتو كو أوودو فابا دي ما فيدو فابولا يوودو فابا دي faabola yo wawɗo faabaade o salmi nde o salmino o yeƴƴitori ka ñaamo makko o yii neɗɗo no dari o meeɗa yiide darnde neɗɗo no fota o
tawi on no jogii kaafa no dari kaafa kan no jalba on ariimo assalamu aleykum ya abdallah oɗo o wiimo assalamu aleyka ya abdallah yiyaɗo allah o hakke ko o welti o wawaade hay salmitade o wiimo man ant ko an woni hombo jeppiɗo ɗon on moyi gorko mo yi on o wi wa tadri man ana o wi hiɗa andi ko min woni hombo o yawi o innimo ana ahadu malaikati samai rabia o wi min dey komi gooto e malaikaɓe wonɓe ka kammu nayaɓo lamma qulta ma qulta fi salatik nde haaluɗa ko haaluɗa kon ka julde ma naane bajjati samawati wa man fiha lillahi rabbil alamin kullu wahidin min malaikati samai rabia yatlubu min allahi an ya'dana lahu binnuzuli lihimayatik fa'azina allahu liya ana o wi nde haalunoɗa ko haaluɗa kon naane ka julde maɗa o wi kammu nayaɓo on dilli malaikaji wonnoɗi toon ɗin fof gooto kala tawi no ɗaɓɓira joomirawo subhanahu wa taala yo newnan ɗum sabu ha jippo dandugol ma o wi allah newnanin min o wi julde o wi numéro téléphone julde hakkude jiyaɗo e joomirawo subhanahu wa taala ko ɗum si nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ko julde nden ko ɗum woni amana neɗɗo ko ɗum woni kala ko ɗaɓɓete e neɗɗo ko ɗum waɗi si tawi neɗɗo no juulude mo haani jonnitude julde nden haqqeji mayre o ko waɗi noon si tawi himo anndi ko woni janngude kon haray ko allah o woni yewtidude ko ɗum waɗi si nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi'i rewru allah wa si tawi hiɗa rentimo ko waɗi noon si tawi an a rentamo anndu kanko himo rentuma mana so a heɓaani imano daragol ha wanama wasiɗa renti allah yeeso ma kono eto awa heɓa imano andugol bete awa allah no rentuma himo nande ko wonɗa haalde ko si tawi a andi ɗum ɗo a andi teddungal nde julde ko rendez-vous hakkude ma an juulowo on e jomina subhanahu wa taala laabi 5 e nder 24 heures on juulata si a ari ala sabilil misal a juuli subaka a darike yeeso jomira subhanahu wa taala ndeyɗa janga fatiha a yetti allah alhamdulillahi rabbil alamin wiyami yetti allah jeyɗo nde lindere ko waɗi honɗum hanɗamo yettude a ɗanike jemma simo faalano ƴettita no wonkimaki heewi ɗo waaliɓe kiikiɗe ta bimbi tawaɗi an noon a fini tawi hiɗa wawi kadi a immike a salligike a darike e hoore koyɗe ma a darike hiɗa juulude yetta allah e dow ɗum ɗo anda ko neema o suɓike ma e dow heddiɓe ko wan noon heddiɓe goo no ɗaani o newnanalɗum immagol juula heddiɓe ɓe maayi o hokkaaliɓe balɗe haa ɓe juula o waktuɗo yettama ɗon si ɗum yawti a yehi ha iyaka na'budu wa iyaka nasta'in a ƴetti ahadi hakkude ma e allah a yii allah ko an tummi rewata ko an tummi ɗaɓɓirta ballal ko ɗum waɗi neɗɗo fof neɗɗo yo eto tafsira ko woni janngude kon ta siɗa janngude fatiha hiɗa anndi ko wonɗa wolde ko si a anndi ko wonɗa wolde kon tun a annda e jaka no wooɗi mo bonɗa yewtidude ko wannon so a yii ko an mi rewata ko an mi ɗaɓɓirta ballal an tigi hoore ma annda e jaka goɗɗo no dari yeeso ma hiɗa nanni tenela sallllahu alayhi wa sallam addani en hadisul qudusi si tawi jiyaɗo wi alhamdulillahi rabbil alamin allah wiya hamadani abdi jiyaɗan o yettiram si yehi ha inni iyaka na'budu wa iyaka nasta'in allah wiya ɗon hada ahdun bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al o wiya ɗum ɗo a wi allah ko amen rewa ko amen rewata ko amen ɗaɓɓirta balla allah jaarbo ma ɗon ɗum ɗo ko ahdi hakkude am min e jiyaɗo an on no wodanimo kala ko toyi jaka noon neɗɗo fof nde hiɗa juula foti tafsirde haɗa anndi ko honɗum wonɗa yodde ka nder julde ma annda ko goɗɗo wonɗa yoddude jomira subhanahu wa taala ka townuɗa ɗe juuɗe wiɗa allahu akbar rido on iwi yeeso ma hakkude ma e jomirawo ka waɗɗa ni a towni rido a wi allahu akbar
kala ko townunoɗa fiimum ko aduna ɗo a holli joomirawo hino juuɗe maɗen ala e pos a liɗi fiimu foti ko télé ndarenɗa foti ko ballon ndarenɗa foti ko ñongo waɗaynoɗa foti a yeeyayno woni a yeehi a dari ke yeeso joomirawo waɗini Allah hino lammin hayye hunde mi jogake kala komi townuno fiimum ko aduna ɗo mi liɗi waɗani Allahu akbar a liɗi fi fof si wona kanko joomirawo subhanahu wa taala o tan mo ƴettuɗa jollituɗamo ɗo kankadi saabu teddingol ma o wirta yeeso makko ngon o fewta e ma joni noon sa yeƴƴitori nanoma ñaama ɗum Allah jiya ɗon est ce que no ko aduna toon on ɓurɗolam moƴƴude ha daramo accani ni jakade musidɓe neɗɗo no foti heɓude needi e nder julde muɗum si a dari keɗa julde yo taw haraka ka sujjata ɗo waɗɗa gite maɗen e muɗum tawa hiɗa miijitade ayde qur'ana ɗo wonɗa jangude ɗen hiɗa miijitade ko ko wonɗa gollude ɗo Allah jaɓay ka o jaɓata tawa ko ɗum woni mapunde maɗen tawa ko ɗum woni mapunde maɗen hara waɗaɗi sifa julde neɗɗo goto juula ha gayna almami on falji ɓe salmini ka tati ɓay ɓe salmini jama on fo hakke ɗuɗugol miijoji mum ɗin ɓe andali woni timmani mawɗo goɗɗo no jooɗino ɗon bunɗo himo jogii butikaji 4 wona bunɗo kay ko butikaji 4 o jogii kanko si ɓe innike ka darde aranere ko ɗon o woni calculde fi butiki arano si ɓe yehi ka darde ɗimmere o calcula ɗo fi butiki ɗimmo on so yehi ko honno ɓe calculiroyte ka tammere wana noon ka naaɓere wana noon tawi kanko ka cikurure tammere ko ɗon o ñoƴƴi ka butiki tammo o woni ɓay o inni en falji ɓenni o en faljani ɓenni o an ko honno an to wirɗa en falji jama on ɗo fo en falja ɗo enne min hiɗo wowi siɗen juulude sen darike darde aranere mi fuɗɗo ɗon calculde ko honɗum mi yewdeta e ɓe ka butiki an arana ka ƴimmo kadi wana noon ka tammo wana noon a ko fewno almami salmini harika ka tammo mi woni o yii kono noon goto kala ka ko woni ka haqqille muɗum so yii tun goɗɗo yeehi juulugol hiɗa maako ko nayi juuluɗa maako joyi a timmini ma a timminani wawa famude a jonnitali julde nden haqqeji mayre jeka noon neɗɗo kaka sujjata ɗon ko ɗon fotuɗa ndaarude anda ko yeeso mawɗo on mo andanɗa hoorema ala mawnuɗo ɓuuri ɗum ko yeeso Allah dariɗa Allah mo andanɗa hoorema simo faalano hande o itte en ka hoore leydi ɗo adda woɓɓe ko jomira subhanahu wa taala ɗum noon si tawi a warri ni ka julde ma ko toriɗa jomira subhanahu wa taala kon o waɗanta si tawi ko moodi ma woni ala e moƴƴade e ma toroɗa jomira subhanahu wa taala yo wurtu ɓernde moodi ma nden yo fewnu moodi ma yo fewne jomira subhanahu wa taala jaɓanama du'a goto fof ko probléme ma mo joguiɗa on ko on ɗon torortoɗa jomira subhanahu wa taala laɓɓina ɓernde ma nden o waɗani ɗum ɓe gure ma nden feewa ɓiɓɓe ma ɓen feewa juula no haani juulore no toroɗa jomira subhanahu wa taala Allah fewnanam ɓiɓɓe am siko moodi ma Allah fewnanam moodi am siko debbo o woni feewa an gorko toroɗa jomirawo juula no haaniri no toroɗamo yo Allah fewnane debbo ma o yo fewnane ɓeydure mande o yii si tawi julɓe ɓen ɓe moƴƴi goto kala haray no jogii bénéfice e ɗimmo muɗum o goto kala no jogii bénéfice e ɗimmo muɗum ɗum no musidɓe julɓe ko labudda wattane yilla hara e yeebaki me julde wiɗen ko rendez-vous hakkude jeeyaɗo e joomi muɗum ɗum noon sa juuɗi subaka on a gayni ka yiɗo si tawi kaka suudu ma wonɗa yaade ma ko marché ma a arti marché hiɗa jooɗi hiɗa defude ma a sa'ay woni neni ma a ƴoogay woni toujours wata iwka haqqille ma ɗo dey 1 heure aray jooni hiɗa jogii rendez-vous hakkude ma e joomirawo subhanahu wa taala si 1 heure ɓe yoni ɓe pellete a yahay kadi daroɗa yeeso makko waɗa contrandi jogoɗa ɗum ka haqqille ma si tawi ɗum ɗon tabiɗi ka haqqille ma gila ka salminɗa subaka ɗo yo 1 heure yonu a suɓay ka jooɗoɗa a suɓay ko haala a suɓay ko ñaama a suɓay ɗe wonɗa a suɓay ko ndaar ko waɗi noon en wi'i ka aya qur'an wata yejjitunade jomirawo inna aleykum la hafidin pelletno e dow moɗon reeluɓe o enen wona police ma gendarme ma ɗuma huleten nde julɗo kala julɗo neɗɗo fof neɗɗo imo wondi e militaire makko mo wondi e gendarme makko mo wondi e police makko ɗe tere ko waɗi noon gite ɗen yawmal qiyama landoyte ko honɗum daari
juuɗe ɗe lande ko honɗum meeli hunduko ko lande ko honɗum wowli ko honɗum ko ñaami reedu ndun lande haa koyɗe ɗen lande honɗo yehi haa awra neɗɗo o lande ko honɗum waɗi ɗum ɗo sen ndaari qur'an en taskike tum wona wasi wonde no majji wirnani en tum ko waɗi noon hara welsidaareji ɗin no woodi musidɓe julɓe wattaneji ɗe tere meɗen nde wonduɗen ko ɗe seeditoyte o hoore meɗen yawmal qiyama ko ɗe tere meɗen landitoyte ko ɗe ɗo wona seede yawmal qiyama hunduko kon si fuɗɗi ko yeddoyde jomira subhanahu wa taala wi'i en ka qur'an o ferma e hunduko kon tere heddiɗe ɗen wool yitere nde wiya ko ɗum mi yiino norndu wiya ko ɗum mi nanno rendu wiya ko ɗum ɗo wanno en juɗɗe wiya ko ɗum mi nanguno koɗɗe wiya ko ɗo mi yaa tawani e dari hunduko ma kon no fermi tere maɗen no wowla ɗum no musidɓe julɓe wattane yilla taskoɗen nde musidɓe hiɗen wondi e ko seeɗitoyto e meɗen yawmal qiyama si tawi gite maɗen ko qur'ana daarirɗa ko ɗum gite ɗen wowloy si tawi ko noppi maɗin ko qur'ana heɗitorɗa ɗa watta cassette hiɗa heɗito ma hiɗa waɗa cassette je e vidéo hiɗa ndaara cassette qur'ana hiɗa ndaara ko honno hajjirta si faɗin piiji ko ɗum sokkiɗi seedtoyto siko musique heɗitorɗaɗi noppi ko ɗin ɗi seeɗitoyto si tawi nela sallllahu alayhi wa sallam wii yo julɓe ɓen anndu heɗagol musique ko honno wayi e neɗɗo no wawi wasi mbiyan ɗan saaƴi ka hoore leydi ɗo no abbere kaaba walla abbere koñƴe fuɗirta ka leydi ko ni musique fuɗinirta naatuɗi yaagal e ɓernde heɗitotoɗo musique musidɓe ɗi nela sallllahu alayhi wa sallam man ɗum noon neɗɗo yo tefu o anda o suɓa ko o heɗitoto o suɓa ko o ndaarata o suɓa ɓe o wonda o suɓa ka o wona o anda kala ko waɗi ka hoore leydi ɗo yawmal qiyama o waɗa e contrandi gotel gila e ɗi mbuuɗi ɗi ɗaɓɓeten alannete mbuuɗu honto heɓuɗaaɗi si ɗi heɓike ko honto dépense utaɗi kadi ko ɗum waɗi si imamu aliyi karramallahu wajha o wi la'ana allahu lmala halaluhu hisabun wa haramuhu iqam o wi allah huɗi jawdi ɓen yimɓe ɓen fof no faala jawdi fof ko jawdi makori mo ala jawdi teddata mo ala jawdi considirtake a wi ayo allah huɗi jawdi o wi hi ɓenni fi honɗo o wi jawdi ko dadi e mum kon ko hasbore hay feƴƴoyta yawmal qiyama yaha aljanna ma yaha yiite ha waɗa kontorandi mbuuɗu jawdi ma ndin ko honto heɓuɗani e si ɗum lalli kadi mbuuɗu ko honto dépense noɗani kaka harmi kaka ka dadi ɗum no musidɓe julɓe ko jiñanɗen hoore meɗen ko jiñanɗen fiimu wattane yilla dey wata taw ɗum ɗon wonoy muskila kadi e hoore meɗen ɗum noon ɓe inni haray waktu on woɗɗa inchallah haray si tawi gurdam no heddi eɗen waawi ɓeydoyde ñande goo eɗen tori jomira subhanahu wa taala yo ɓeyden en faamu yo faamin en ko yewta ɗo kon o newnana en kañum kadi changekol comportement ji ɗin gollitiren kañum kadi ber ko nannden kon ko waɗi noon kala hunde nde a annda si a golliinde fewno woni a annda a nanngitirtaake sa e annduɗa sa nilsi a tuubi kono kala hunde nde annduɗa a anndi ɗum ɗo moƴƴa gila nden ñande sa telike a waɗi jomira subhanahu wa taala landitoytoma te o korisoyte fimu yawmal qiyama ɗum noon wakkilo ɗen hujjaji ɗin hino iwde ko waɗi noon annduɓe ɓen no jannude yewtoɓe ɓen no yettinde ko jannako ɗum noon enen heɗitotoɓen wakkilo ɗen kañum kadi en heɓani feere janngoyde en heɓani en alawa mbawdi mana yewtugol kono noon ko yewta ɗen nanɗen kon eto ɗen wakkilo ɗen gollitire neɗɗo fof neɗɗo koko annduɗa ha gaynuɗa bonnuɗa kon ko ɗum landitiroytena te jomirawo wiye ka qur'ana tuububuye ko jaɓanoyte ko ɓen bonnayɓe e majjere mana fewno ɓe watta bone on ɗon ɓe anda tun ko bone ɓe waɗi ɓe tuuba ɓe rutto allah wi ɓeɗo jaɓanayɓe kala bono mo bonnuɗaɗa fewɗo woni a anda si yehi ha andi jakate ɗum ɗo ko bone moƴƴa waɗatake a ninsi a tuubi jomira subhanahu wa taala o ya fatto kono kala ko annduɗa ɗum ɗo ko bone ha gayni tewiɗa golluɗa juumiɗa e hoore mum ha mayde artayma ɗon jomirawo wi o yafata ko ɗum ɗo
si wona ɗum kala bakkatu no foti mawnude o si tawi ɗum wona shirku billah allah ko yaafotoɗo haalani en bakkatu jano ala wondude istighfar ko ɗum waɗi sino yiiɗa julɗo kala ka o woni ka marché o ka nder suudu o ka nder oto o ka avion o ka juulirde o ka nder suudu ma kala ka wonɗa yo taw harata heccinɗini hunduko ma wiɗon astahfirullah 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 neɗɗo yo hebbin ɗum ɗo yo neɗɗo hebbin ɗum ɗo nelaɗo maɓe ko konguɗi foygitiiɗi ka ɗengal ɗo kono ko teddoji ka balance yawmal qiyama mana baraji majji on no ɗuuɗi yawmal qiyama astahfirullah walla neɗɗo toujours hara monɗa subhanallah walla woni allahu akbar allahumma salli ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma salli ala muhammad toujours hara hunduko makko no hecciri e jantagol inde allah janto inde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wii bakkatu mawɗo heɓatama way noon kala bakkatu on no mawniri siɗa wadde astahfirullah jomirawo o heefay mo ha o iwa fes bakkatu toso kadi ala si tawi a watta istighfar ko way noon ko toso ɗum ko ɗum jandata ha fotoyay ɗuma ɗum noon annduɗo goto wii boni feere on neɗɗo mo andanɗa hoore ma wuuri ka hoore leydi ɗo ha bonɗi makko ɗin ɓuuri moƴƴi makko ɗin fi hon ɗum o waɗi moƴƴere sa yamiri ɗo goɗɗo tuundiɗo ka laawol ɗo goppo forowol bana si goɗɗo yaaɓi ɗum mortata junngo mum helama koyngal mum ma o yanaw ba a ari a ƴetti tawi ko ittugol lorra on ka laawol sabu wata goɗɗo lorro ittirɗa waɗa ka sera nelaɗo sallallah sallam maaki a heeɓi moƴƴere wotere jomira subhanahu wa taala ko moƴƴe sappo o yoɓirta ko ɓuri fanɗu joni noon si tawi ko bone waɗɗa ko bone goto windanteɗa joni si tawi an a wuuri ka hoore leɗɗo o ha allah ƴettitima tawi bonɗi maɗi ɓuuri ɗuɗude moƴƴi maɗi modi hara welsidade waɗi yo allah dandu ɗum noon wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal